Tariki ithandatu mweri wa mbere mwaka uyu antu mugwanja ni mauragirwe ni maitha ntere cia tigania na kwithirwa kana antu mugwanja ni mauragirwe ni maitha ntere cia tigania mubakani na Isiolo kirindwa iria yerekanaga ni arithi makirwira ibaro cia kurithiria kiume kimunyumani mathiko manene maruthwa mare makinyitu ni atongoria engi aribo mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ntere cia Mweronkoro na moyerane mengi mekirwa akarimantere inu maribo kuongerwa gwa ukaria mwankare ugute kimwe kia mawerani mama mombite kubingwa ona kurigiria kamera ino kuna mubaka kuthungira tigania ndo ino yambiririe kumane na thano iria etambite tere mwenye cia Kenya iritigite ntere ino akari na ndethi amena yura rinene na ubatu munene wa kuona irio utuko monde turikuria kethiro no gushiria thirikari ne bangite kurwa na mpanga ya yura Kenya no gushiria thirikari ne bangite kurwa na mpanga ya yura Kenya tunenkire moni makukire 40 ende mbere kirenti so itukubanganiriti Boris umukuragwo na unge kuguragwa kampeni ya Boris Matabithi akari mubakani wa Meru na Isiolo kuthamana mbithukiro cia indi na indi Thirikari kurombo ethiria ngucanio kenda endia maguta mathiria thina ya wagi wa maguta antheni ya Kenya Akarima manyangaru na ntumbori kuromba irio cia utethio nuntu wa yura Leta wa Christine Wanjiru mwananiria wetu wa mathithio utuko monde ni Maureen Kome tukemberia gisangasa ni kiumirite nyuma ya bisha umwa Boris kuragwa na unge umwe kugwata banja indu kucia mwiri nikikurikana kama bithukirwe ni maitha kampeni ya Boris ya Matabithi utuko wa gukira muthenya monde mbithukiro ino eshite nyuma ya ntuma na kuragwa Juma Ndiru ikarikariria riongerete uguoya umunene na mangi mauragirwe mu bilioni wa mwaka uyu Karikariria igoro tuko nirekeretwe kirorene OCPD wa Tigania East ore County Commissioner wa County ya Meru kinyete guntuguko rungurwa ukaria omunene So mwaka mbine Matabithi andene rwa muthara na atete uturo bwawe Bruna unge ati kuoria ngura rio cibitari kumane na bora buti kumenyekana thina na thina yongwa imbi kwethro impithukaniro cia maitha kambine ukana intitikano cia mabisa bobongo kwa bongo ekarikari ari kuyiri komando polisi otigani Peter Karanja na inya County Commissioner wa Meru Frendunga oroko lungirite kambe uburu kumania abu kulikuwa na tukio la uvamizi katika kituo chetu cha polisi cha Matabithi. Sikuwa niko mbali sana na kile kituo kwa sababu nilikuwa tu nimewaangusha pale kwa kazi tulikuwa tunafanya mchana. Nikaweza kurudi pale, nikapata askari wawili wako na majeraha ya risasi, nikawachukua kuwapeleka hospitali Isiolo inayojulikana kama Galaxy ndio waweze kuhudumiwa. Lakini kwa bahati mbaya mmoja alisemekana, madaktari walisema yeye ametuacha, lakini yule mwingine anatibiwa na yuko hali mbaya. Tumekuja hapa mahali panaitwa Matabithi kwa sababu ya askari mmoja aliyeuawa na mwingine aliyejeruhiwa kwa risasi usiku ulopita. Na County Commissioner akiwa no mwankoso nkoni bodhithwe nikenda kumenya burabu ongwa burari na uritia turi ba kuye kambe yiko ya ripoti yani na njire mwanya nikenda kuthiatira thineji bunge akimeneria makarika yao ya ikuobia kaita Rwanda rote bya maitha kiri arithi no thai kabicokerete bururu anyiro karia Rwanda ru melivalia njuga jambo hilo na tutahakikisha juu chini kwa udi na uvumba
hii haiwezi kuendelea. Na viongozi wa hapa waambiwe tunataka wasaidiane na serikali kwa kutoa habari za kweli. Kunungunika haitoshi, kulaumu serikali haitoshi, accusation haitoshi. Na kyuria mwingi utia kuoya watho njarene ciona itite mukano murito muno ringi kiria atongoria matura ya utangu icio cia thirikari uria nkamira ikawatwa nturene ewe. Na ngamia zisipite mahali tulisema. Zikipita hiyo ni kazi ya chief na assistant chief. Na kuanzia leo kama nitakuta ngamia imepita na chief hajaniambia, assistant chief hajaniambia nyumbani, we have joked too long. And I'm just looking for one person to sack. Ndio hao watu wengine waamuke. Because hatuwezi kuwa kila saa tunafanya kitu kimoja. Na kiri mubango yo kuongela maafisa ba ukaria Rwanda Ru County Commissioner Oju. Pango wa kuongeza maofisa wa usalama ulianza hiyo Ijumaa. Hivi ninavyoongea na tuko hapa na mkuu wa polisi katika Meru na kamati yote ya usalama. Tayari Gambela tumeongeza askari 10. Hata ukienda hapo saa hii utawaona. Na tunaangalia vile tutawafacilitate ili wapeane usalama wa kutosha. The entire area will be patrolled. Nikiripotera Wero TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. Mekarika mauragani mubakani wa Meru na Isiolo nterese tigania mathiete na mbere kuongereka akarimantere ino Maria engini arimi na arethi ni mona nete kurega kwiganirwa ni bure thirikari kuraithiria mbithukiro ino mathikoni ma antu mugwanja Maria ma uragirwo mwambirio ni wa mwaka uyu thirikari inene na thirikari cia county nicikire wirane bwa kuthiria bwagagia ntere ino onto tebingitwe mwanka omondi engima antu maguku guntuguku makithamaga makiuga nuntu bwa mbithukiro ino mwandiki wetu wa Ntito Mukiru Medeka na kuraitha mekarika mamwana gutonia matitama akari kirugono ruru wa mwanya mwanka wa giku. Kwa kaita kara ya karibaronda ratiania ibaithirite bakirira thirikari ubaingira nkamera ira ciaunukirite miundene yao imuite na kinyarotha mwaka muthiru indi unyumekiriro kiao kwago kuthikira tariki 5 mweri Januari mwaka uyu akari baitire gamba ne ochumeria kwenga nyumo ibe bongwa kawiko kare kaumo kathina ciao nontontu kwethiatete gwe tariki 6 mere mwanje ya karibarwandaro ni authuranirwe kithakene ngirisasi maitha untubura bwareterekiriro na kithikiro Rwandaro kumania nontubo gavana county Meru Kiraito Murungi na ritire watho bwa kurieria nkamera mwana ndethi inge unkuma county Meru itena rotha kama ngamia imetoka nje ya Meru nekuja kuleta shinda hapa isikubaliwe ingie Meru tena. Nyumene tariki 11 mweri uyu ya Januari mathiko ya batandatu ke mwanja ba ya bangiro ntereti ya mweronkoro nara ya kuchelelia atongeria kithombare umutongerio kya makia ODM Raila Odinga waziri Peter Munya gavana Kiraito Murungi abunge amona atongeria bangi baraba ikira wirane bwa kuthiatira no chwira ntaira manto ya thenai yare othimi bobo yaba miunda na kweya na taito na uchokwa kwa bundukitia NPR ira thirikari ayukirie kuma kiria kariba Rwandaro kendo chokaneria there kuo ndathi hata bundukira na anga mwisho kwatu kabindorege bundukira ite kuonekana antu betu kithaka ki tutumba kuria kuo tutena bunduki na watu tuthe kwenda okarua no ntuguthi aba okarua kama wikaria na tuthonda wikaria ibana leo kwenda tuikaria tuko na sinda ingine tuko naye hapa tunakupe ndani yetu. Na hii kupe anaitwa Ndiraso. Hii makesi yote ya mazamba imesuia tupate title deed ni sauri ya Ndiraso. Ndiraso amekuwa ndiye mumiliki landi zetu. Sababu sasa ngamia imepiwa marufuku, si ndio? Tukiona hapa assistant chief na chief mwenye area yeye ndiye atabeba hiyo mzigo ama namna gani? Kila mtu atauchukua
hiyo mzigo mtabeba, sababu inasemekana mnapatiwa pesa ndio mkubali ngamia ikute hapa. Amwe nabo kuringana munini wa inspector wa polisi Edward Mbugua itumi kiongo kwethira bunduki itachokwa mwanka thai kwethira mitaratarera batie tathi atirwo ni atongeria. Hii maneno inaongewa hapa KPR. There is a way to do it. Si hapa kuja mukae na County Security Intelligence Committee muambie mnataka nini, kwa sababu mkisema nilete bunduki nitapatia nani? Sijui mwizi, sijui nini. These people must be vetted, na wakiwa vetted alafu tunaandikiwa ile bunduki. Security Committee ndio itasema ni bunduki gani zinahitajika na ni nani na nani atapatiwa na sitakuwa zinasimamishwa na nani. Area zingine zimeanza kurudishiwa, lakini hamujarudishiwa kwa sababu hamujauliza. Ingekuwa ziko hapa ningesikia namna gani? Amwe na mawira ne yau yonthe antukwe mathiko ya Mweronkoro kuringana na akari ni mwanka thai nkamira ka joriko mburia joriko na antu abara baurane na arora ibara mbere kuyaringe na baurana batu mwanka thai utebunduki nyemo twathanwa na tukiona akura kungi pokoti baguthanwa bunduki chambi cia KPR batu atwa ya Kenya namba 2 na meri ithatu akieta thira atete Jumaine na Jumatano kiumioke kiriro yochokerete Rwanda ro nyuma ya ntobana korawa na bange bailoti wa baitutero toro boti bitare nene ya Isiolo baina banja cia risasi. Uchunguzi bado unaendelea kwa hiki kisa cha majuzi hivi. Kuna kijana aliuawa na wale wengine wakaja pande hii kulipiza kisasi. So tunachunguza pande zote mbili, wale walioua kijana na wale waliokuja kulipiza kisasi. Na nimetoa amri kwa DCI wafanye uchunguzi wa kina, na yeyote atakayekutikana ya kwamba alihusika atakutana na mkono wa sheria. Hatutaki condemn watu blanket. Hatutaki blanket condemnation. Kuna watu binafsi, watu specific ambao wanafanya haya majambo katika jamii. Tunataka jamii nayo pia iwakane. Wakae peke yao washughulikiwe na sheria. Akiaria gitara kwa ilia baile baraba mami sibitare Isiolo governor county Meru Kiraito Muronge. Kirigaro ni ati mieri ngano netira thira kamera igochoka kairi na ireja muthenya na kwena machibu na kwenda polisi area u kuria kathirikari riganirwe turenda sibo bau babutwe onande na askari babarekeretisha kinya babutwe no ntutumba kuthatuna thirikari ya gutegera ki wananchi bakurawo wananchi bakithikawo. Akaribaro andarone ndino bati baikete metho kiria atongeria bao kona kethira ontu nobo mwake mawira na yaraba ikirwe nteretia Mweronkoro ya Kaingwa kenda baria na thire ate kao. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Beta wa Mukiri wa Mithika. Tukitigana na Anton tetoni shingini ya Rwang'iro ogima county ni ya Meru ni rumirite gwetetera kumane na matita mama bisa mutungata ma county ni inu nyuma ya mukuga matere betwe mishara yao kimekethiru mabisa mama makiare na ndike Anton maugire ati kwa ebinda ria mieri ithatu mishara yao matane ibwa mishara yao ni sibitari inyingi itina ndawa minister ogima ariuga ni marari na thina na Rwang'iro wa KEMSA endetha ino ni mongerete madhaga ma sibitari na milioni 300 muthurumuri ukigato beci kibinya. Ndiko inkai ni mwatongire bwarigitani kumanya ndene kaunti Meru kutho bashimiritie na kutho bakiuma thina mwanya jaba ukurukira ngugine ciao na ni muthenya na arua minister ogima mwiri ndene kaunti Meru amena bisa munene ibachumiritie baliongite sibitari ekidaru na bwambere mbalirio ntububu kulingana kirimi aruge bobite kujankathi madaktari mwanya ojoro utariria kire department ya health ndina records on the chief officer anto baratu promoted ne anto 900 ya 45 une umana era bakoija mitandao ne kuga common card na non common card manto jamu inya public etu mbako ero imbieto common card na non common card eto jatigira manto jobisi promotion itokendelea kuthithia ore gitana gitari kweja na kinyayo ikimeke kwe baro acheme thene cha promotion nto toro promotion ikarothira afanyikazi barabe ke department ya health ningirijire kutentu kuginya moto ka promote antu ngirijire na arua kwe mtorande kro mwaka muthiru kaga promote na arua last year twandikira twa kwe magana jana thirikari ya governor Kiraito Muronge mwaka jura jongi twandika antu 487
ngwitikia bati promote na arua muntu igitara promote ritakinya Nguruki petha bakiorotera muno utongeria bwarigitani bakiwa kiama kiao ikiambite kuringa siasa untu bara batebati muno bakiorotera mantu jege ndawa nontu ndone similarly umwe akiaragia akiwa gutena ndawa na akiminya wengwa kinya cibitari ya kuruta ngui ndawa icejire na none rikeya lakini akenda kwaria rongo ndibere clearly ukenda kuringa siasa please don't do it in the department. Ndenda kumwira kethwa na ndete ta cibitari na ere mwana siasa akiuga no union akamenya ta ndawa ethwa ireo na kan kwenda kubera ngugi tugaita ke department ya health nuntu ne twandikite na kuringa na mutuma agutenya thinengirira rio ndutero kimsa barurathithiru karuruku gitumi kenda gucerera na nandithi ne jikethwa ikithira no tukijibongerete mugana jwa mbeca kuma milioni 150 mwanga milioni 300 cha kugura ndawa ito ina challenge kidogo nontu bwa ikundi kiraki uranda turanda wakiko kitawa KEMSA otiwo tukumenya ikundi kiu ni kena challenge ibabwithajirwa audit ni babwithajirwa restructuring ria mantu yo yaendelea batomba supply dawandi quickly twikuona antu baba kuya sibitari yetu cietu iko double kinya twongelere budget ya ndawa tongela chuma 150 million mwanka 300 million na ruarua nyotongire bwarigitani ibagutenya rigitani bamwe ibakonekana jega benandu naja bona machokyo jao. It is very painful owoka ya guthe murigitani kiri department yetu kana in the Republic ya Kenya. Mental illness is a serious issue. Wona mtu naita njero uwa inandu. Wona mfanyikazi unge uwa inandu. Keja ngugini akiwa ambuka na keja ritetenguo. It is very unfortunate na onika nkwira antoboba union my colleagues ketha kabororirwe medicine boya tubwe rotha bwita bukathome refresher courses nonto tumba koreitha mtu una metho uwa mtu enandu. I have a psychiatry ward case with level 5 capacity 25 patients kotekinya daktari mo iko dena consultants ba psychiatry really then as county government ya Meru ndaboririo over the weekend bampe report ya mental illness irachiwete afanyikazi ba afya pate no kinyemwe ikarika no ntiko inkai MC Onyaki West Martin Moria kiongozi na atongete muchemano tere mutharankari arabugiti beterete mabisa bogi mwiri nikenda bareta mukandarathi uro kabathithie ngugi indi atikinye na nandi kulingana mutuma augite bo muchemano ju pateri ju kathajureo na bagika muchemano jwao. So kam kwenda kwira members of the public muchemano yu tari yo hakwa yo bwithitu na MCA na tawita tweta ko batwe na ito kubanga wita kuo tweta twe ria tubangita twingwa tirawengwa abangite no ntorwengwa bangite akwa tokeya na tuwita atwite in the department na reto ina facility katuibangaira muchemano twingwa na tweta tutebangairwa muchemano ni MCA katumwira tweta kwawe. Nkiripotera World TV beta muthuri Muriuki. Tukithina mbere ni gikeno gikinene kiri ntura ya Kandero Egembe Central nyuma ya mukari omwe na rieto Joseph Kenyua Ntumbuwika kurekerwa kuma nchere ya ndia Tanzania ba arabungi twenkuruki ya miaka 5 nyuma ya kugwatikana akiende mira Tanzania yotatena watho wande inu akinenkanirwa njarani cia ciari mawe ni mubunge kubaikirengo uwithiritwe akithingatirya kurekerwa kwawe na meneretie muno mu biashara wa mira na rieto Dan Kili urio kurekana niwe wari mwene mira iria Kenyua agwatirwe nayo nawe Dan Kili aneterete na kuga kiringo ni sesa ciawe ya kuringa indi niwe wengwa wathingatire na authirwa akirumira wega kugwatwo kwawe kana kurekerwa kwawe na atagwatito wenka ni mari na ndaka ciingi ciiri. Dennis Mugendi na gutariria nkuruki. Nigi keno kiurite tambura nturi ni Akandero Egembe Central akaribakia mukira mutana wao na rietwa Joseph Kenyua Ntumbuwika nyuma yawe kurekirwa kuma nsera nthiguru ya Tanzania kuria agwatirwe na kuthekwa kuma mwanka jwa 2016 ni untu bo maitia ja kugwatikana na itundu bya mira iria ni ndawa cia mbogita kuringana na mawatho ja nthiguru iu kurekirwa kwawe na kukumania na gutungatirwa ni mubunge kubaikirengo ta uria bagutwathira.
tukira kuzokera kadho sana nsune Mungu nsune ni mkuru mheshimiwa hugo kia wana kilelo kia sia libakwa au akombo nsokia arenke amusi ara tuire mchera Tanzania miaka yokinya kwe mwanja rira watirwo nao etete kwendia miraa ya mubiashara omwe mwana uyu ari kuingilwa ni baingilwa bari bathatu baile ya Tanzania barabetete babetanite rwene na ngari wa miraa na ngari ya miraa ya ingilwa na kinya Tanzania bo bele baingilwa na batura rumande itari uri onde tare ndi kumya story uuni lakini 2020 mukuru moyo itawa kaberia wa Lebeyo nejera rambira kule mukuru wa Ntorewe wina mwano wati wa Tanzania na kweria kubwa kweria kwa no mwana omba kuma nao kukalema nindaitire ndatumira embassy ya Tanzania nikenda baomba kuturesi mwana oyo ndona bate na haraka urana bate ko yukionto bono orito sana iro ndetire mbunge ndauria kiuria kya kwera Ministry ya Foreign Affairs nesho mwana oyo netwire inari nikenda achokwa nyuma ya kiringo kunyiria suwenserene cionthe nonekanire rumandinsere gwitwa Maweni Tanga nyuntu atari ya kugitirwe gamba kuma uweta kubaya kawana gwatanire na mbaruthi wa Kenya Kazungu na mwitio ngugi wawe Abiba bathingata wamwe nawe kumuswira mawakiri aria abarire ngarama na muthiene gamba ria kinya muthia aria Joseph aringirwe baini ya 250 cia Kenya aramurira na auma ndetere mushiari na kaberia ndabere ndito wetu 250 msambera ntendu ruruni ambere nduki nyomo kwego thokinyithia aure ingokore boya ndamurira ndibwo kubachwa kiwara ndamuroti wambere ibwa mwanga turete mbi mwana indachokera ndaibangania ningwa ke vyangu nikenda ntoma mbesha yu na Tanzania na mwana arikia kuuma kile gitigarite kinto murume uyu Joseph mubunge kiringo akiuga ni kwangurwa maukune ja winyangia ni mbarothi mu biashara wa miranda nikiri wakaritho niwe akorotwa ni gisansa magiki kionthe akirikana niwe aiterwa ngugi ni nto murume uyu india mutejaniria agwikirwa masengerene miraya ale ndani kile na nuo mpeta ngui nuo rembo chiokwa kende nyawa kulia akiwa mitandao na mutethase na ntethase antakulia na ntethase lakini utebati ontethia ndethi nene no teko yinyo mbona no tukwe 2020 akinyire atweka ate antethase atweka ale ya anduelia lakini kuita akinyire aita mawasiliano alabu au anyanke ya kulo mpewa na mbegende msumbu baba gela ya bala legi nyamara wa ya kari tuthikiritie ndanikiri nawe na iteterete na kuga niwe atethetie Joseph igita riu rionthe mwanka kuma kwawe ubunge kuba ikiringo kijitita ndego kwithekera thiri na gukimenyekana gatio isiere njau ira watirwe ndatumira akiri kwa buru yonthe mbumba ndakikinya mira watinio yonthe kuthuka ngwa kenda gutiko te exhibit yo mwendia kotini kana yo mubunga na sheria ya Tanzania kwa watu na mira kilo 300 webute uti board uti dhamana utomba kwa board utura na kibungo kiu kya miaka 30 na ai kwa watu amerundi kwa kishia kuthuka ngwa ai kwa kotini kwa tukile utusha indi bokwana bo murukiria lakini process yana yo enda ya kidogo kudhirunkana na finally murungu atethia ambari ya kwa tuka bakai wa dhamana bature no ntusha indi bote kwa na babunga lakini bature kwa dhamana na bedho bakia wantuku tariki 14 cia kila mweri ndene meri 6 na ini ndatumira mbia cia kubanga mashaindi no kubanga wadhamini ndatumira mbia na cia kubithia maratasi ki thirikari ya mitaa kenda batura no ushaindi bwo bambi ndatumire na kinya muthako na kumenya na ikulukilwa kwa tukano mwanka ya ndendo bakira ambassador Kenya na Tanzania kenda reto Kenya au nyo mbunge wegembe central usikire no ntuno mbunge wegembe central na no mwanka uzishwe kende kwa muntu unoke ai kuona nafasi huu ndewa ilinga thiri kwa tukania ciere aria muthako ura mwoni wa mwambecha eya ku kenda murindimu kisiasa no ndo cia geni hakuna ku muthako wa ikweya aithia aritano wakauwa nteto ciorongo ati mbunge no ramurutire Dennis Mugendi Weru TV ntuleni akandhere uwandini akira ngondu Igembe Central County ya Meru.
Na tukumundi turikuria no gwiciria thirikari ni bangite kurua na mpanga ya yura no gwiciria thirikari ni bangite kurua na mpanga ya yura kuna kugala serikali inashughulikia mambo ya siasa pekee. Isaac Giuchwa ngekagwa no ni Emilio Miritiku Machuka no Martin Kinara kumanda mareni bwa kuga thina mbere gutunenkira moni mako kiri 40321 gatono kebanini utekadino ako ningushoka na nteto nkuruki. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya Silcoat kuma nthigurune ya Taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya Mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Kiugo kia mwathani kiugaga mutongeria umwega umage iguru eturiritwo maguta na kutharimirwo utongeria nakio kimero gikauga kanyere kainagwa ni mwene ciantu betu tugwataneni twinie kiama kigia tukiambas na tukiambararie tutongeretwe ni gavana Kiraitu Murungi ukiura na gukiara king'ang'i kiri orojene. Gavana Kiraitu Murungi na twitete kurajaja kaunti ya Meru tumugwateni mbaru ete na mbere kwa gavana wetu okirie Meru inyankuruki mbasi etithetwe king'ang'i etigwire makana miuro nega kinya bwega ikamatete akuru ekuru nthaka are twana na migongo yonthe 2022 eje kiama ibas king'ang'i kiri orojene na gavana Kiraitu Murungi. Katuthina mbere ntitoni cietu wakarimantere cia manyangaro na ntuburi ni magukurukira thina inene kumania na mpanga ya yura iria irumirite muno ntere ino cegicigo bunge kia buri akarima mariuga matina irio na nkithagia nyamu ciao cindithia gaigukwa ni yura tabure mondiki wetu wantito mawira kirigia agutwira riu ni makuromba thirikari na ntuma wendi umwega kumabirira irio cia utethia no ntumatio tembura kwa ibinda. Kuringana na ndaterere keretwe ni rwang'irwa thirikari rwa gukandana na mpara ni ati mwankira na ndi kaunti 23 aja nthigurune ni iringikite na mpara. Kaunti ya Meru, Isiolo, Tharaka Nithi omwe na Laikipia ni imwe cia kaunti iria igwataniritwe na mpara iji na aria ndiongite ntere cia ntumburi omwe na manyangaru gicigoone kia Buri na aria mpara iji inyiritie akari na inya inene ikirikana kwa ihinda ria miaka 3 na ndi gutembura ya kinya ntere iu gintu kiria gitite na mbere kuthangikia akari bakiaga gintu gia uketha miundene. Iria yetu ni iria ina thina nyingi muno, mpara ni nene sana, mpara ya ntu na ng'ombe na ruji kinya ruji tutiona apembe ine thina ria buruburu twithairwo twina na aja takwira iruje twithairwo twina ruji rwa kung'ana buru ninyabia kuria biu tuona na thina nene no twithairwo tweterete mbura jeu na ndi mbura ekaura. Ntura ya manyangaru ni Rwanda rungi rura rwankene na Isiolo amwe na kaunti ya Laikipia na aria akari batwire kurira ni mpara indi batione bwa kugita mbwa inigire tukunja na nyingi lakini utimbo averita ruja na gwetu
ntikumeanekeni lakini mbona ni mtu personal akinjera ro kauma lakini cha serikali chenjo ite kuuma na kwetu. I don't know why. Aya, chakula naye tunaenda kutafuta mbali kama hiyo kibarua, afu tunaenda kilomita kama 50 hivi na ni mguu tunatembea nayo. Saa ingine kuna kitu sasa kama mwaka hii sijavuna kitu yote. Juu kulikauka, kiangazi ilikuja yani. Kulikuwa na kiangazi sana sana. Na mpaka sasa kuna kiangazi. Tunapanda eka hakuna kitu natoa. Ng'ombe si maisha. For the last 3 years. Hata hii majani na ukota huko chini tu imetoka huko chini unauzia moja 500. Sasa utatoa 500 wapi ya kununua? Ke mathingari urani mwerekiria wa mibango ya mwanya kiri thirikari ya kaunti ya Meru na gwete nteto ya mbaru akigweta imwe cia nturire bonete inyerekete kaunti ya Meru. Mbura nirambiririe lakini tuije antu bandu no bainyerekete especially in Meru County ruterero buri wataga iria cia ntumburi iri mucha kibiri cia especially kibiri cia barabara mwitone tuije ntare mucha mwito cia ingiro na ande batire maku na nyabara ba benefit athuru kuona ibaro no yabara bakara machaka tuje ibaumira na ande na batumba kukinya mwitone kuri irinya cia part of Tigania ire iburita na Isiolo kuna riojo ke mathi na gwetete ati thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni ngavana Kirito Murungiri mustari ne jwa mbere gutetheria kari na bya kuria o amwe na mbeu cia kwanda season iji betete na mbere kubaswira ntaira. Meru County tu very lucky kwethwa tu na governor wije kwari na partners baba inge mono na wendi partners baba inge mono jare nkuwa itogeragia distribute irio kireria tofauti itwaka na so many partners bejaga tu process ina ko distribute irio biria na ituko keria ku make sure through process ira itumairwa itukinyira uria mumiro rawe na mpara na ituje most needed ituje ba ndora bana thina gwetu muno every sub county that no mteta wa sub county administrator brava waka na administration ira ingia ya chief na bangi na ikundi tofauti bila tuibio na ituje tu ikundi bia disability tu ikundi bia ekoro tu ikundi bia akoro the elderly so to waka na ikundi bila bionza ku make sure mturia uria batere mbegwira ne kumukinyira nke reporter wa Meru TV kuma manyanga rondi na kisima kisiona kebori mbeta mawera kerigia. Biashara na agendi ndani ya tauni ya Chuka ni makuromba thirikari ithikirie nkucanio iria iri gatagatĩ kao na eni maguta nikenda kuthiria unyibu wa mo antheni mariuga riu aguri matikumba kugura into ciao nontu bei ni ititie nyuma ya mukongera into ino bei kwa ibinda riu ngari cia matatu na kinya bikibiki cithiretwe ikiria thina ni kwaga maguta na gutuma matatu ciongera mbeca cia kuthie kuntu na guntu umundi Rais Uhuru Kenyatta nekirite kirore kurekerwa kwa bilioni 34 gatanta inya nikenda endia maguta amba kwethirwa makethiria thina ino ya maguta. Samuel Gaishima na gutariria. Kenya bathiete mbere kunyamara bagichwa maguta ma beterori biashara mwanya mwanya ichiringikite anene nuntu bwa nkari mbinge kuma barabarani nuntu bwa kwaga maguta. Morris Mutweri ora athondekaga breki cia nkari muci wa Chuka ariuga ari akubi kwinga wira eno nuntu bwa kwaga antu bakwenderia ona ante kuona customer muntu ari kana breki ciendiru ndamwira ni mwikira ngia 800 bandu 600 akarega akambira ona wewe ngwa ngari yu yae itina maguta ma gwikirwa kenda ukaretera wiro kamati bankari cha matatu amwe na taxi na bobariuga mbia irabareagia abiria itigo chokia ngarama ya gwikira nkari maguta ngothie ba magutani kwa laini rubesi balia ndi mwekali wo mathama ile na mama na ngolota ndaukira geza mwizo kabisa maguta maguta makena thira ukienda maguta na mashinani tuta wa mashinani hapa kanola uba kangoto na ugu maguta litemone makana maile ma 20 buto kwendelwa wenye makana maile ma 50 na bolo kamata mbesa yitu itikomba kulika enda kwira abiria bamenye twitithia bei tekatukuitithia no thuku ni muntu matiribu bomaneria na ati na ati tomaneria nabo. Biashara ya boda boda kinyayo ititigitwe nyuma kiri kinyamara giki yo tule wananchi mashinani mama kuruta bikibiki tuwe na thina nonto muntu abikibiki tha ino distance ile bia shilingi igana thino no werire muntu de 250 kale magana mathatu wera muntu 250 ni akwira ari ndena cio especially turanto mabikibiki to thinite muno kumeso tutano na maguta
bikibiki cietu nĩ cia loni twĩna family cietu mũciĩ tarĩu anaga tũgũkĩra ũntũ twĩna wasiwasi ũntũ gũtĩtha antũ maroni matĩcira bikibiki nĩ cia kũrĩbĩra pandĩ twĩna ntukũ ithatũ tũpakĩte tũtano na maguta. Thokoni ino ya Chuka biashara bababara baendagia irio bya mithemba mwanya mwanya bariuga witia kwa goro ya ukamati ikuringite anene biashara chiago. Taruni unenukaga gwakwa na ciringi 50 thaa ino nĩ mambetia ciringi 100 kwende ngwetu 100 rĩa 50 tegotweka nonto maguta nĩ maretirie bikibiki yetithia bei tio tutetithĩtie indo cietu. Mama turetagira indo kuma Embu kuma Meru kuma Nkobo mategoturetera nonto atigiti kubanda rĩu muntu nĩ agũra mĩrigo na atekũbota kũriba katũgũtabwa tokoba mbeca jene tutekũbota kũriba no agũtabwa kibu turakamataga withi kwira bili ongerere ukona kwina thina ni akwigua kwina inya na ni customer uri umenyeretie kukamata daily. Ende akariba babarĩũria thirikari ĩbathirĩrie kinyamara iki kia maguta bakiuga thirikari ikarega kuthungira untu bobo batiomba ukandana na goro ino ya muturire. Turigwa thirikari ni atejanite subsidy ya petroleum levy so baburi konenkanira kienda maguta joneka guntu kunde tuendelea na biashara cia kawaida. Ende muthia ugoro bobo iromba ria biashara baba ireigwikite nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta go China thirikari irekeria ciringi bilioni 34 kathantainya chegutetheria kiri kwendamia bei ino ya maguta. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na urĩtie akarima gĩcigo bunge gĩa Southimenti maringire kura mutongoria uria ukareta uthii na mbere gĩcigo-inĩ kiu na kuongera we ati thungira kiari mathikoni ma muthomi Julia Kaburia torania Mweru Igoji is na ugite bwaki wa barabara ya KK Moroga ikambiria ntukuni ite kurasha mutugikare na rugono ruru. Bimebika ibikurukite nyuma ya thirikari nene kurekeria sub-county ya Southimenti ithatu ya Kagoji, Kageta na Nkwene na Gavana Kiraitu Murungi akiarenekite werune ati narikite gutuma bisa wawe na ritwa Samuel Mwenda uria ni sub-county administrator Antereji Shegoji. Goji ni sub-county on his own na suni bukaletwa ndisi wenu aja buhurine kona uratumire RDC o county area na report on Friday ndani tutete county government ilitangulia nyingi mno na keranto na ndi bageta kanyakine kana betan kubu obisieto na ndi keda ile gojiaja ibaje nento kena toka ba services na Kiraitu akiariria barabara yake ni kianda ukurukira Moroga itite mitungu barabara ira ithiritwe yujuri mawira nenkabo tunywene twa siasa tigekirwa rami na rwa mono ekithomo kiri barabara cia mauma ira ibati gwikirwa rami. Kiraitu no ugite ni mukandarati uguchua kende gekirwa rami igoro ni recently barabara ni ekirwa ngathitine na contractor waro kamikira rami na uguchua as we are talking now so barabara inaendelea. Kiraitu netite na mbere kuwa ngugia guchwira barabara ula miti yawe akiuria mwingi wa Southimenti kuthuja tongiria barabara komba kuba kubiria kuma kiri thirikari nene. Ina rite nguya gavana guchwa barabara hali imefika sasa ni mpibo kadhuro mwega uroka budinga tairia mantu Nairobi nontu utini tamutindo nguene chapko mbita budinga tairia mantu ku nara Nairobi. Sasa jukumu ni yenu bonde barungi yao my friends nyinyi chagueni unapokuona mbogita Nairobi atonyo obishi ne minister aditite migambo eje mathikone ja mututiki Julia Korun Terechego Gist adetite na mbere kuona iria kariba bagitumiga kuringa siasa cia ja maturene. Ruto atuika president mbesha ikanenkero Kiraitu Murungi no koja kubogaira Raila atuika president mbesha ikanenkero Kiraitu Murungi no koja kubogaira so nambwira bau gutiro bakeja ntule uzawa kaliunga ntule na uro kaliunga ntule na yenu ni MCA are we together kinya Kiraitu Murungi omba kwa kumenya mantu maingi ntuntura chamero ni nyingi sana kwa una ande kinya ni kuboromba mumponga ongere inya uturingere kura mwezi wa August after that ndina kanya kangi I have an expiring date. This is my last campaign. Tuturana bubwega
ngonigeria mpana bwega na aria na gutari na ndoa na gute mtu augera mtu ngembu na kwenda Egoji East. I am very proud ati mtu omba kweja na arie na nenkirwe kanya gake gakwaria peacefully ka antu bonde bendie sera jiao peacefully na gute kurumana. Egoji East gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia weru rakwarito ni Mutugi Kare. Tatoni chingi gambariria muriri wa kioto kia omuntu na Kenya mutongoria wa ntuma mwathe abirire koti akirigiria Seneta Mithikari Nturi kurura giti kia ugavana Meru ni thikiritwe kotini imwe Nairobi muthenya wa umuthi kiume kithirukire igambariri ni kwari na ukunji wa video ikionania Nturi akithungira na kugwata muntu muka umwe mugaru na wendi wawe mukawani umwe Teresa Laikipia muthenya wa umuthi igambariri riri thikiritwe na njira ya mutandao ntere inocuchiri nikanitwe ni koti kwariria untu yukire nyumba cia nteto na mwena wa muthitangi kurwa kwandikira muthitangu wa ndani ya ntuku 14 kumenyithia thitango ino igambariri kathikirwa tariki 9 mweri ututhiete tabo Boniface Mongera agutwira. Gamba Seneta County Bwana Mithikari Nturi rethitangi Bwana Mike Makarina rikethiro rithikirwa tariki 9 mweri wa 5 mwaka jotore kotini Milimani mbere mugambithania Anthony Murima. Mrima akerekithiria kirikaro gia ntuku na arua kireyukana njira mutambo kana online neriro wakiri ba Seneta Mithikari Nturi Bwana muthomithia nkuru na Elias Mutuma bethero bakiandika macokejo na kunenkana ntuku 14 kirotero Mike Makarina kende gamba tumba kwithurigite na mbere Makarina na wakiri owe Omari ibarithitie kagamba kanini kigamba rinene ire gitawa application ekoroma maromba ya gukinyeria DCI na DPP bathithia certain acts, for example kwambiri investigations, lakini narua wakili wa Makarina na withdraw the application ira kwate kwenda kumithingata tweta straight ke igamba riongwa na non tuteka turare tukwe maratasi jonde je gamba twaromba twewe tukwe 14 kenda tumba kwitha tugucokia macokio Keenge mawakiri Mike Makarina batongeretwe Danstan Omari barigiriri koti kwithira bakiarire nteto cia Seneta Mithikari Nturi mwankariri gambariri riakinyira muthia twitire koti kwa ya issue kethira muntu ro thitanganite mawakili ayomba tuikawe eta TV nene tumemene yakithumbakia Nturi na yambare kotini na gokwibura igotiritire ni ati uti wakiri okinya rutere ruriku kana ruriku abati kwithira akiaria mantu ya Nturi ya mathuku nonto wakiri ati me kwithira ainagamba kotini ningi onto ainagamba kotini no akwamba kinya tumemene no akwamba TV ne igamba rero mbakithwa rigwate na siasa especially kuthukiria mheshimiwa Nturi rietwa ikenda igita kura ciawe so joi mantu tukariria koti na tugekira ushahidi bwetu maratasine nke report ranto Sharo TV kumaja kingine kithoboke Nairobi mbita Boniface Mongera. Spika wa bunge ya kaunti ya Meru Nkinyo kumereria matageti gia useneta Meru na thamite kuma kiamani kia Mbas na kuthi kiamani kia DP nekiria akugana menyete Mbas tina mubango wa kanya kamuruirigiti ya seneta nongerete ni bwega gisiasa seneta kuma kiamani kimwe kumbithia mbigananyo na rekiriti na kuga governor ni mabaterie gwitikirwa kibwatho gutumira mwatho mamwe nikenda marigiria mbithukiro ire kuonekana mubakani bwa Isiuru Muthuri Muriuki na Ntetwenu. Joseph Kaberi Arimba urani speaker wa mbunge ya Meru na uro kuromba gitego sita nene kaunti ya Meru na ugite moroto jwawe chokithwa kithama kia menekea Bas na gutonya kia menekea DP kirana ndia kuromba nakyo itigiki nigiki ngurani ndo atongere bambe kuthakiuga atika matokere kia menekea Bas no ntubogwa we narrative irengi ikwa pended ati andengero kia menekea Bas andengero kia makia Jubilee. That is not true. Tiuma. No, nto muntu omenga kia makia Mbas. Kande ndo tonya kuku mandi tumbas. Lakini dekirwa challenge reriku ki mantu ya eku choose candidates. Baiti ofisi tofauti indone tipo ya ntonye kiri coalition area itumba neyo kwithirwa itina mutaratara street yo kurita candidates para bomba kwithirwa baitite kurene
mweri wa nana mwaka yoturi ti manto yo bua no ti mutombinga ku ya na ndike no bua akatotrimane mbalotine ameri bo bakaua yes Arakabere ugite kumaguta kiameka DP no mbite kuthwa kiamukiro bwega ne bwingejo Meru ndi kwira Meru nkaromba itikie kia seneta na kiamakia DP inkoni bawiri tu muno sainde kiembere no ntu barua nande ketumikira bawiri tu barua seneta atiwi kwithwa kiama kimwe na kiama kira kiritite ngavana ndene county no ntu ba oversight issues na kwariria manto yomba kwithira yikona cia mwananchi na Meru bawiri tu muno na kuringana Kaberia agwita ugita mtu bwiri gutonya rwaruro rwongi kagita kuromba kura inde mtu onde urara ngugi gwita nere mwingi urabaitirite ngugi muntu ne chiwere kura ciawe kiria Meru ya yes uti obui kurandi nongi kana uti muntu obui kama tonongi ya nere Meru nguira rita ikuoneka ciako ni kuoneka iranda rita kuma 2013 ya in the county assembly of Meru sheria itubwitheti nyingi muno itwikirite structures and systems in place so muntu narombe kura na nguira ditite ndene ofisi irari ya era Meru urathithiti na nkuruki akirotera thinere kuonekana emantu jokaria mwankere jo isiru na Meru Kaberia ugite kwina watho burio bura buri kwagirithwa nikenda ngavana baye wa watho bagutegera mantu jegi ukaria that section irigo sheriene lakini governors dene Kenya batawa powers cia kwitithia county policing authority ngui na nya assembly twatarire 2 members of the assembly ba members ba county policing authority but nothing has ever taken place yeah ko insecurities to kwende ithirwe na kinya security function ya involved na itukwenda kuigwa tongori betu bariti mo about these insecurity issues na ibo ntunkuromba antu betu ndene Meru county ba mbikina ara senate mbarira shinya manto ya insecurity because it is an interest concerning county and the county governments. Nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki. Au nibo tukurekeria nteto cia Weru thaa imwe ni wega nuntu akona kanya na kurumira nteto cietu nteto cingino na cia kinya thaa 3:30 mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tuko mundi ni Maureen Kome utikathino akuno ntunyumenda kinga itukuracana mubango wa Gikaro na county.